The topic asina metals and non-metals ki solution ni ko. First, kuna 2010 gidi yengasi question number 13 da. What is the difference between the term roasting and calcination hangbani ko? Show the difference using different ores of zinc. How is zinc metal obtained from the roasted or calcined ore haibani? When roasted ore natra calcined ore hairagadi calcination natragana roasting tawra matungda phangiba ore do adubuneba kuina roasted ore natragana calcined ore haije on first difference yengase. So first calcination hairagadi kuina kamai define tawi calcination hairagadi the process of heating carbonate ore ni ko in the absence of oxygen oigadaba. The process of heating carbonate ore in the absence or not a limited supply has to ko in the absence of oxygen sina calcination ga definition oigadaba aduga calcination haibase carbonate ore daga apply tawgadamne ko this it can be applicable only in carbonate ore khakta apply tawba yagadaba only in carbonate ore. Next roasting amu yengasi ko. So roasting yengasi roasting sisu sina sulfide ore khakta apply tawgadaba ko ona sina process of heating sulfide ore in the presence of oxygen in the presence of oxygen aduga city kai khate apply tawgani sulfide ore khate apply tawgadaba. It can be applicable only in kaida sulfide ore next ma hangisi kaino show the difference using different ore of zinc haibani ko ona zinc ki tungan da ore se lawra matungda difference show to haibani ode first zinc carbonate lawre zinc carbonate si carbonate ore oiramina kari apply tawrani calcination apply tawrani that means simple heating in the absence of oxygen do heat tawre hoje kana form tawrani sigi zinc oxide plus carbon dioxide form tawrani o natragana zinc sulfide lawre ko zinc sulfide odi sidi sulfide ki ore ni odi kana apply tawni roasting apply tawrani ko heating in the presence of oxygen do oxygen yawrani sidati kana form tawrani sidi zinc oxide plus sulfur dioxide form tawrani balance no ina san tawjero ko aduga sida phangaiba zinc oxide se sibu kai kawi koina calcination gi matungda phangamina
ꯀꯩ ꯀꯧꯔꯅꯤ ꯀꯦꯜꯁꯥꯏꯟ ꯑꯣꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯣꯁꯇꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯪꯉꯃꯤꯅ ꯔꯣꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯔ ꯌꯥꯅꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯖꯤꯡ ꯐꯪꯒꯦꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯤꯡ ꯑꯣꯛꯁꯥꯏड ꯁꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯃꯦꯜꯇꯤꯡ ꯃꯤꯟꯁ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯕꯥꯏ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯗꯣ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟꯁꯤꯅ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯏ ꯁ꯭ꯃꯦꯜꯇꯤꯡ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯖꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯃꯣꯅꯣꯛꯁꯥꯏड ꯁꯤꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 13ꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯌꯥꯅꯔꯦꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2011ꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 6ꯀꯤ 6ꯇ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯦꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯃꯣꯖꯤꯅꯁ ꯃꯤꯛꯆꯔ ꯑꯣꯐ 2 ꯑꯣꯔ ꯃꯣꯔ ꯃꯦꯇꯦꯜ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯦꯇꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯅꯣꯟ ꯃꯦꯇꯦꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯔꯣ ꯍꯣꯃꯣꯖꯤꯅꯁ ꯃꯤꯛꯆꯔ ꯑꯣꯐ two or more metals or नत्रगना metals and non metals ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯕ꯭ꯔꯥꯁꯀꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯁꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯥꯏ ꯀꯣꯄꯔ ꯑꯦꯟ ꯖꯤꯡꯀ नेक्स्ट ड्रॉ ए नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है को ड्रॉ ए नीट एंड लेवल डायग्राम है ला ये कदबको सिदी येंगसे ꯁꯤ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂꯒꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯈꯩꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯁꯤꯀꯣ यार देन सिदा बैटरी के कनेक्ट हो रहा सिना कनानो सिदा यावदोरिबा नंग इलेक्ट्रोलाइट तुना कना होइगने है मतमदा सिना इलेक्ट्रोलाइट तुना कॉपर सल्फेट ने सिना करी ओइरनी नंगी इलेक्ट्रोलाइट ओइरनी यारेको अदुगा नंगी सिसिना सिगी पॉजिटिव टर्मिनल सिना कना ओइरनी नंगी एनोड ओइनी को एनोड सिना कना ओइनी इम्प्योर कॉपर सिना करी ओइना वर्क तोदेबा एनोड ओइना यारेको अदुगा सिना कना ओइरनी कैथोड सिना नेगेटिव टर्मिनल निको कैथोड सिना प्योर कॉपर सिना करी ओइना वर्क तौनी कैथोड ओइना वर्क तौरनी अदुगा होरेन सिगी मखादा सिदा इम्प्योरिटी खर तारकनी को सिना कई करुकनी एनोड मत सिनी माना ये उहाइदो यारेको क्वेश्चन नंबर 2012 की क्वेश्चन नंबर 7 लोरे देन 2012 की क्वेश्चन नंबर 10 दा
2012 की क्वेश्चन नंबर 10 यंगसी को 2010 दा व्हाट इज मेटलर्जी हैवने मेटलर्जी हारगदी ओरदगी अखोना मेटल एक्सट्रैक्ट तौबगी प्रोसेस तो अदुगी कौनी मेटलर्जी कौने बको ना मेटलर्जी हाइबा तारगदी process of extraction of metal ko process of extraction of metal from its ore sigi process bu ekhoina kai kauni metallurgy korani then how can chromium metal be extracted from its oxide havni right reaction involve havni chromium oxide tagi extract toge hairaga de koina aluminum sijina ta means alumino thermite process sijina ta ko aduna next part sigi oina chromium can be extracted from chromium oxide by alumino thermite process aduga right the reaction involved hamni alumino thermite hamina aluminum seasonani ko Cr2O3 plus aluminum react torani kana form torani gi Cr plus Al2O3 aduga sida heat large amount of heat amasu release torakane sini 2012 ki then 2013 da mulao 2013 da what are ore sangi ko 2013 ni question number 5 da ore sangi ore hairagadi mineral ni ko karma mineral no metal se yam line extract to buya aduma mineral du ne aduna ore hairagadi those minerals from which metal can be extracted economically and conveniently chini kai warani ore gi definition next what is the most important ore of aluminum hamni sidi kanano duralumin ko ana answer kana tarani sidi duralumin yanre ko next 2013 question number 11 da we cannot classify the element sharply into metals and non-metals on the basis of their physical properties alone havni justify the statement by taking three suitable elements regarding hardness, melting point, and electrical conductivity respectively. Sigi question chena hangi si kai no ba matam na koina metal gi suppose hardness hai metals are hard hai adu exception ma khai du ne sida hangi si exception ma khai du ni ko ona kamain I gi yeng se hoje 2000 ti muthal lage ko 2013 question number 11 number 1 the hardness having akoina metals are hard hai ko adubu akoina sodium and potassium sidi thangna kakpa yai ko that means moi di soft oi hai ni ko on hardness the metals are hard like ko
एक्सेप कना ओरनी सोडियम गुम्बा कनागुम्बा पोटासियम मोइसिदी कहीं कक्पु याय थान कासु याय को अदुगा अमु नॉन मेटल आर सोफायब नॉन मेटल्स आर सोफायब को अदुबु एक्सेप कुगी डायमंड सिदी याम हार्ड ओइ को अदुना मोइसे एक्सेप्शन मखैदुने इवाय से नेक्स्ट कना इवाय नेक्स्ट हार्डनेस लेरे को नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट इवाय मेल्टिंग पॉइंट अखुना मेटल शेप हाई मेल्टिंग पॉइंट है को मेटल्स हैव हाई एमपी रगे को मेल्टिंग पॉइंट है एक्सेप्ट अखु दुबु अखुना सीजीएम गुम्बदी सीजीएम सिदी अखुना खुबाक थम्बा मतमदा रूम टेम्परेचर द सोकदोइ को दैट मीन सीजीएम सिदी सॉफ्ट होयब अदुगा नॉन मेटल सिसु करी होय नॉन मेटल सिसु अखुना करी है नहीं हैव लो मेल्टिंग पॉइंट है लो मेटल्स नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट है अदुबु डायमंड सिदी हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस ने को एक्सेप्ट कना लाने होदे डायमंड सी कना नो नॉन मेटल एक्सेप्ट डायमंड सुमाइना नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है बने को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कोई करी है नहीं मेटल्स आर गुड कंडक्टर है को अदुबु कोई मार्क करी हारगति मोइसे बेड कंडक्टर ने को सिदी रो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी metals are good conductor except kana laani mark kari aduga mu non metal di kari hai bad conductor hai ko adubu graphite good conductor oi ko non metals are bad conductor hai except si dasu kana laani nangi graphite diamond gi electrodes amani si jo graphite sumaina next 2014 question number 10 what is the difference between an ore and a mineral sidin nangi like the word ama yarongani ko all ores are mineral but all minerals are not ore adu isilo all ores are mineral but all minerals are not ores. Next, the second part of 2014 discuss the electrolytic refining of copper. Discuss to have the cause issue ying as you did. Sising Jana Motaligi. So I get diagram the wheel. ꯌꯦꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯁꯥꯏꯖ ꯃꯥꯟꯅꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯦꯟ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂꯁꯤ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂꯁꯦꯕꯀꯣ
sida kana yauri nangi electrolyte oina sida copper sulfate niko sida copper sulfate si kari oina yaurino electrolyte oina aduga sina kanano nangi sisina pure copper sina kari oina wakto oina cathode oina aduga sina kanano nangi impure copper sina kari oina wakto oina anode oina sina positive terminal sina kana negative terminal aduga sidana kana form tawrakani sina ngasagi anode matto hꯧजिक aina harakadaba point si muna tasiko koina sigi battery se on torokpa matamda nangi anode ta leiba impure copper ko impure copper sida si impure copper si karamba terminal ga join tawi positive terminal ga amna koina kai kangi like charge repel hai unlike charge attract hai ko aduna sida plus ni ko positive en gani sigi terminal je aduna nangi sida ina anode chiloi si kana no copper ngakta ni si copper ngakta si su impure copper ngakta ni na impure copper ngakta ne si su ana once na battery on torokpa matamda sigi sina positive terminal oiba maramna sigi copper impure copper sida yaurum electron makai do sigi electron makai se positive terminal da move torokpa horakaneba once electron move tawgibaga nangi copper impure copper mai si kanada change tawgini copper 2 plus ta sisu kanada change tawrakani copper 2 plus ta sisu kanada change tawrakani copper 2 plus ta aduga sigi copper 2 plus si amu nangi solution da hanagi solution da yauriba sigi solution da yauri copper ion gi sida chenjilakane copper 2 plus oina solution da chenjilani sisu kana oina copper 2 plus oina sumaina audio nangi anode chida kari thoi yengasi ko at anode ta kari thogi yengasi at anode ta di always time kana thokani oxidation thoktoini aduna yengu ko anode chida copper sina yare ko 2 electron lose tawraga copper 2 plus form tawraneba yanare ko sumaina asengbadi si kamai igadamno copper sina 2 electron lose tawraga copper 2 plus form tawra igadamne adubu sigi minus se right side ta thangba taragadi kai ongeni plus ongeni ko adubune kuina loss to boyse na copper sina 2 electron lose tawra matungda copper 2 plus olani sigi copper 2 plus si kaidano sangi doise solution sida then sigi copper 2 plus sum tholakpa maramna nangi sigi impure copper gi electrode se kai torokani sum padaba horani sum padraktoini ko aduga impurity makaiduna kaida tarakani sigi makha sida pullaga tarakpa horaneba adubune koina anode haisi then kamain torakani nangi ngasagi copper 2 plus yamu sida yengo ko sigi nangi pure copper si kanaga karamba terminal join tawnai negative ka that means si kana ngakta negative ngakta ni sisu negative sisu negative sisu negative sisu negative si pure copper ni ko di ma da kana yauri electron yauri ona pure copper di yauri electron do adu mu copper 2 plus in accept tora matunda kana form torakani copper form torakane ba adu di kana kara mu copper oirani pure copper oirani that means nangi hana ipa pa bu copper gi keno se electron ji sumai tam thagat pa horakane ona 8 cathode tadi kari thoni 8 cathode tadi reduction thoni asidana solution dagi copper 2 plus sina sagi pure copper da yauri electrode ani se accept tawraga amu copper si form tawraga magi pure copper gi electrode deposit tawraga ne sini ko ibadudi nangi like te hango like te yengo sorry aduga yam tuen hangan maniko electrolytic refining of copper da
ꯑꯦꯅꯣꯠꯇꯅ ꯀꯅꯥ ꯂꯧꯏ ꯀꯦꯊꯣꯠꯇꯅ ꯀꯅꯥ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ꯫ ꯅꯦꯛꯁꯇ 2015ꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯂꯣꯏ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯤꯈꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯍꯣꯃꯣꯖꯤꯅꯁ ꯃꯤꯛꯁꯆꯔ ꯑꯣꯐ ꯇꯨ ꯑꯣꯔ ꯃꯣꯔ ꯃꯦꯇꯦꯜ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯗ ꯏꯔꯒꯨꯟꯁꯤꯀꯣ꯫ ꯅꯦꯛꯁ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯒꯤꯞ ꯋꯥꯟ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯑꯂꯣꯏ ꯑꯣꯚꯔ ꯏꯁ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯂꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯃꯦꯇꯦꯜ ꯍꯥꯔꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯁ ꯀꯣꯔꯣꯖꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯍꯥꯔꯗꯔ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦꯀꯣ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯍꯥꯔꯗꯔ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯨꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯂꯦꯁ ꯀꯣꯔꯣꯁꯤꯞ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯂꯦꯁ ꯀꯣꯔꯣꯁꯤꯞ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ꯫ ꯅꯦꯛꯁꯇ 2015ꯗ describe the method of reduction used for metal of low reactivity ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒ metal of high reactivityꯒ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ꯫ ꯁꯣꯔꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ 2015ꯒꯤ 11ꯒꯤ metal with low activity ꯀꯣ ꯂꯣ reactivity ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯍꯤꯠꯇꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯗ ꯁꯜꯐꯥꯏꯠ and oxide of these metals can be reduced to metals by heating alone. ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯥꯔꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯀꯧꯏ ꯆꯤꯅꯥꯕꯔ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒ ꯍꯤꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯅꯥ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯔꯤ ꯑꯣꯛꯁꯥꯏड ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯜꯐꯔ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏड꯫ ꯐꯔꯗꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯔꯤ ꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯍꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯥꯔꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ꯫ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯇꯤ ꯅꯣꯏ ꯅꯁꯥ ꯅꯁꯥꯅ ꯇꯧꯖꯔꯣꯀꯣ꯫ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯃꯦꯇꯜ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ electrolytic reduction ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯕꯗꯗꯤ ꯏꯔꯣꯀꯣ this metal can be reduced by electrolytic reduction ꯍꯥꯏꯔꯒ electrolytic reduction ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ electrolysis of fused NaCl ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ electrolysis of fused NaCl ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯗꯥꯏꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯦꯛꯑꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯅꯪꯒꯤ NaCl ꯍꯥꯞꯄꯣꯀꯣ NaCl ꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤꯗ Na ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯥꯌꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏഡ് ꯑꯥꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯌꯥꯅꯔꯦꯀꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯗꯇꯨꯅ ꯏꯅꯔꯠ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯗ ꯂꯧꯔꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯗꯇꯨꯅꯦ ꯕꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯔꯣ ꯁꯤꯅ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭꯀ ꯁꯝꯃꯝꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯃꯤꯅꯦꯜꯁꯤ ꯀꯅꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯒꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ
ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯁꯦ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞꯀ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞꯀ ꯁꯝꯃꯝꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯗꯁꯤꯅ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯗꯁꯤꯅ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯞꯇꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝꯁꯤꯅ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯑꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯄꯥꯔꯠꯇꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯟꯂꯥꯏꯛ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯦꯠ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯠ ꯀꯦꯊꯣꯠꯇ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯀꯦꯊꯣꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯠ ꯀꯦꯊꯣꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯀꯦꯊꯣꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯑꯥꯌꯟꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ electron ama gain tawraga kana form tawrakani sodium plus form tawrakani that means nangi sodium si tapna tapna sigi cathode ki electrode sida deposit tawrukpa horakani aduga at anode sida amu at anode sida kana thokani oxidation sida na amu chlorine sina chloride ion sina yareko electron ama kai tawrani lose tawrani kana form tawrakani si aduga amu chlorine sidi mathang kakta leiba yadamina diatomic form da exist tawbanina atopa chlorine amu ngaigini khange habra natragana balancing da tawro sina diatomic form da exist tawlo dis kya hapakani 2 or electron da kya 2 sumaina sina metal with high reactivity ki reduction ne next 2017 the why is that only sulfide ore are concentrated by flotation process maram de nangi sulfide ore do thau da weight to bagine because haraga sidi answer da ko because haraga because na de hawgunu ko answer question da khara silo duga because pine oil weights sulfide ores and forms a common form to by ko next name the major ore of iron 2017 question number 10 sidi kana wini hematite is A-E-A-T-I-T-E aduga how is metal extracted from the ore haibani ko sidi kamaina extract tawrani by smelting na ko metal iron extract tawge hairagati by smelting ko by smelting adum iro smelting hairagadi carbon do reducing agent oina sina doini ko give chemical equation haibani odi Fe hematite hairagadi kanano Fe2O3 ni ko Fe2O3 siga carbon ga reduce tawro carbon sina odi kana form tawni Fe plus CO sumaina balance ti nangna sana tawjaro ko next 2018 gi 2018 gi 7 se ai kon irake ko adu hana 11 se han tawrisi what alloy sidi hana igare aduga solder haragadi tin ga litkani ko ana sigi solder gi composition haragadi tin PbN kanaga SN ga oigadaba aduga zinc amalgam haragadi alloy ni ko mercury gi ana mercury compulsory yawgadaba zinc amalgam haragadi kana kana oini zinc ka mercury ga oigadaba next question number 2018 gi question number 7 si yengasi ko si solve tawrangai ai nangi reactivity series to hayet ithoke ko kana nangi like the yawsi reactivity series ki kana kana yawi yengu ko potassium then barium calcium sodium magnesium aluminum zinc iron cobalt nickel tin lead hydrogen then copper mercury
silver, gold, platinum. Sisingini ko. And question hangi si kaino in the metallurgy process and extraction to the mercury oxide, magnesium oxide, and aluminum oxide are separately heated with zinc metal ga heat tawre. Which one of the metal will be extracted? Have ni ko. Answer kana oigani haiba matamda nangi sigi HGO si oigani have aduna sigi part sigi ahamba part sigi answer se which one of the metal will be extracted haibni aude nangi si HGO si zinc hit to matamda nangi HG je marker extract to ya ne give reason haibni ko reason haibabu ai sida haraki ko loksin bangam rayeng reason je koina kari khange ba matamda nangi more reactive metal se sina less reactive metal gi oxide se reduce to ya ne amuka haraki ko more reactive metal sina less reactive metal gi oxide se reduce to ya ne that means more reactive metal tasma ilage ko metal of high reactivity can reduce the oxide of low reactivity metal aunu yengo ko koina ahanbada mercury oxide haire sigi HGO ne se leidoise then magnesium oxide haire magnesium oxide se leire ai green no ni rake ko oxygen makai magnesium oxide mercury oxide then kanano aluminum oxide Al2O3 auna sida yengo nangi zinc kaida lei zinc se sida leibo aduna sigi aluminum hairo mercury hairo zinc tagi reactivity hen bangaktaneba that means magi oxide to the zinc na reduce to ngamaroiba aina sida leiba statement sigi matungina aduna zinc na reduce to ngabangam to sikarambano nangi ngasai gi sigi mercury oxide se si khaktaneba zinc na reduce to bangam doido auna answer kana oini nangi mercury do oineba give reason hairagade aina ngasai do metal of high reactivity sina oxide of low reactivity metal se reduce to bangami haise si oido yanare ko for nga sigidi chapter sigi solution sida loisilasi thank you all